8 mart'ta da sınıf salıp turupçu. Sede malaylardı götürüp koyun dep özüm topunlanıp kettim. Hurmatlı apalar, hurmatlı ece karindaşlar, men sizlerdi bugünkü 8 mart ayallardan el aralыk bayram күнү менен урматтуу президентибиz Садыр Тургожоевич атынан, урматтуу генералыбыз Камчыбек Кырышбаевич атынан Mart ayal zatının el aralık bayramı menен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Apalar, kaplanları göreceğiz şimdi. Sizlerle görüp, biraz olduğunda ama ablamda destek ettim. Bir keçimiz var. İyi var. Ayrıca sizlerle kültürelde çıkan rolü çıktığım 8 Mart'ta da sınıf salıp turupçu. Sede malaylardı götürüp koyun dep özüm topunlanıp kettim. Hurmatlı apalar, hurmatlı ece karindaşlar, men sizlerdi bugünkü 8 mart ayallardan el aralыk bayram күнү менен урматтуу президентибиz Садыр Тургожоевич атынан, урматтуу генералыбыз Камчыбек Кырышбаевич атынан, ошондой эле Ош мэриясынын атынан, өзүмдүн атымдан, жеке үй бүлөм атынан сиздерди чын жүрөктөн куттуктаймын. Hurmatlı apalar, hurmatlı ece karindaşlar, men doklад окуп эле чын жүрөгүмдөн болгон каалоом менен айтып коеюн деп чечтим. Аял киши бул үйдүн куту. Hurmatlı мырзаларга кайрылгым келет. Кимдин атасы болсо, энеси болсо, бүгүн сыйлап калгыла урматтуу мырзалар. Эртең издеп таппайсыңар. Hurmatlı apalar, sizlerge dünýödө kандай жакшы күндөр болсо, кандай жакшылыктар болсо, мен сиздерге каалайм. Билем, hurmatlı apalar, ушул бизди түрүп, чоңойтуп өсүрүңүздөр, бирок биз ушу сиздердин бир толгооңорду эмес актабайбыз. Билем, бирок жумушта турмуш тиричилик деген бар. Ошон үчүн баардык турмуш тиричиликти таштап, эртең белектерди алып, керек болсо бүгүн кечинде жолго чыгып, бар огаңарды, эже карындаштарыңарды
barıp belek beri tutuktap kelgiler. Bardığımız ece karındaşımız var, bardığımızın kızımız var. Ona keyin sizlerge aytıp koyun, urmatımızdalar. Kız kişi pölkünü sözsüz kütür. Sözsüz kütür. Bir buket gül de alıp, bir tatmakay bilek de alıp tutuktap kelginizler. Hurmatlı atalar, hurmatlı gece kardeşler, daha bir yolu sizlerden kirip жатқан sevgili Cuma ayallarının değil aralık bayram bilen şin жүрегімнен құттықтаймын. Sizlerge işinizde ilgili kalan, hacılar tayrak kalan, veren teşekkür, hizmatta işlegen gece kardeşlerimiz, atalarımız var. Tırmıştırıkçılık, kırmızı cumhurbaşkanı içinde büyüklükçülüğe varım biliriz. Bırak o şu kararlıklarla bizden tem telaşıp işlep biletasa, size ve işinize ilgili kalan darı yolu bayramımızdan kutlu olsun.